wanakinnye hanyuma kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu murabizi no munsi usanzwe wari wa UEFA Champions League imikino yarabaye kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu w'icyumweru gitambutse amakipe yanyu yose yagomba guseruka rero birumvikana umukino wo kuwa kabiri Arsenal mu rugo Emirates Stadium yari yakira ikipe ya Real Madrid biza kurangira Arsenal itsinze umukino ibitego bitatu ku busa duhere mu bakinnyi bari babanje mu kibuga kuri uwo mukino ariko tuninje tunarebe exploit individuel zagiye zikora ikinyuranye mu ikipe ya Arsenal. Arsenal yari maze iminsi yitegura umukino ku buryo ukomeye cyane afite boost yo kugarura abakinnyi batandukanye barimo Bukayo Saka ndetse na Martinelli maze iminsi agarutse Julian Timber yagarutse mu kibuga biryoshye David Raya Saliba Kivior wakinaga mu mwanya wa Gabriel Magalhaes match Arsenal yakinnye abantu benshi bafite ubwoba bwo kura Magalhaes ariko Kivior yitwaye neza cyane mu gufata Kylian Mbappé n'ababonye tackle yateye Kylian Mbappé amwambura umupira mu buryo buryoheye amaso Lewis Skelly Timber Odegaard Partey Rice Mikel Merino Martinelli na Bukayo Saka mu gihe Real Madrid nyine bwari bwa butatu butagatifu bw'imbere Vinicius Mbappé na Rodrigo Jude Bellingham Kamavinga na Luka Modric Kamavinga abonye ikarita itukura ku ikarita ya kabiri y'umuhondo bizatuma nasi umukino ukurikira Rudiger Asensio Valverde yarahengetswe iburyo David Alaba ari ibumoso akina nabi cyane ndetse kandi n'umuzamu Thibaut Courtois ibitego rero ni ku munota wa 58 bavuye kuruhuka Declan Rice kuri kufra nziza yateye mwishinya ryizamu hanyuma kandi abisubira ku munota 70 kufra ebyiri ziryoheye amaso bwari ubwa mbere umukinnyi umwe atsinze kufra direct ebyiri umukino umwe wa Champions League muri knockout stage karagahigo yanditswe mu bitabo by'amateka Premier League ndetse kandi igitego cya Mikel Merino kuri assist niba mbyibuka neza ya Miles Lewis Skelly mwana ukiri muto cyane 8 gusa urimo gukina kuri gatatu ikipe ya Arsenal 3 ku busa Madrid irabirya itegereje cyo gukora kibitangaza kuri Santiago Bernabeu habaye byinshi cyane nyuma y'uyu mukino habaye icyo bita team talk ikorwa n'abakinnyi hagati yabo ubwabo uwo bita Valverde yarongeye yibutsa abagenzi be ko ari ikipe ya Real Madrid ifite ibikombe 15 ababwira ngo tugomba gukina retour turi mu rugo kandi tugabona igitego ku munota wa mu minota 15 ya mbere kugira ngo tuzabashe gukora remontada irashoboka mu mboni zawe amateka ahamya ko Real Madrid itaragaruka ibitego bitatu muri Champions League bitatu yigeze kugaruka bibiri ubwo abitsindwaga n'ikipe ya Wolfsburg ariko muri knockout stage ntiraza tsinzwe bitatu iyo apana izindi kwari izindi zagiye zigaruka bitatu ariko Real kwa ngo atsinzwe bitatu match banzika usibye ko bidakonse no kubaho ngo igaruka itsinde bine ikomeze ntabwo yari biraba muri ibi bihe nyine bya vuba Dortmund 2013 yayitsinze ibitego 4 yabatsinze 4 bo batsinda 2 batsinda 2-1 bibiri ku busa yego biri kosa bari igitego kimwe ndabyibuka ariko mu 15 ya mbere yanawushije igitego gikomeye Mesut Ozil ndamugano ushobora kuvuga ko itaravinyuma ibitego bitatu ariko nanone ntabwo bakunda kwitsinda ntabwo bakunze kwitsinda bitatu gutyo ubusa ya icyo nicyo cyambere abantu bamenya ariko hari mite ibintu abantu bizera hari ibintu abantu bizera bidafite ishingiro by'iteka ryose bibwira Real Madrid ko idashobora kuba yatakaza umukino mu gihe yumva yuko ifite ubushobozi bwo kuba yabikora ikaba yagarura umukino buri gihe yumva ifite muri control abantu bumva yuko Real Champions League yivuzwe ishobora gukora icyo ari cyo cyose ikagarura umukino icyo ni mite icyo kirahari kuko yagiye itsinda cyane ikafite Champions League 15 none muri no myaka vuba mu myaka 10 ishize kabitwaye meshe 3 yaremyemo abantu ikintu cy'ubwoba iteka Korea ibitangaza bakagarura match za Man City buryo yayisezereye bakagarura uburyo yagisezerera amakipe nka za Chelsea donc bakavuga ya minota yanyu mu buryo Real ikora ibintu bidasanzwe ikaba yagutsinda cyane kuri stade yayo cyane Bernabeu nibyo ariko tujye muri realite noneho ariko nanone mbere ko jya muri realite akaba na logique nanone abantu batakwirengagiza niba Arsenal itsinze Real Madrid ibitego bitatu ku busa muri mita ya kabiri
nanone na Real Madrid ifite uburenganzira n'ububasha bwo gutsinda Arsenal ibitego 3-0 mu gice cya mbere cyangwa se cya kabiri. So, nta rindi banga Arsenal yakoresheje ryatumye itsinda Real ibitego 3-0 muri mita ya kabiri gusa igice cya mbere cye cyananiranye. Na Real Madrid nayo ibintu yari maze igaragaza intege cyane. Icyo ngiye nicyo nshaka gutindaho. Real gutsindwa biragaruka bikanahura n'indi mikino myinshi yaba muri La Liga ndetse no muri Champions League uko yagiye yitwa cyane rwose. Reka tubanze dufate nk'ikipe ya Real Madrid yagiye kujya gutakaza iyi match ya Arsenal 3-0 nyamara yari yatsindiwe mu rugo n'ikipe ya Valence 2-1 muri shampiyona. Naho bidahagije match yakurikiye Arsenal, Real Madrid yatsinze igitego 1-0 itsinda Deportivo Alaves, nyamara yabonyemo carton rouge irimo betize ni donc irimo ibintu by'ubwenge bucyujije ubugoryi, ikintu cy'ubugoryi cya Mbappe. Donc yakandagiye umukinnyi, donc basubizagamo Leranti yaje abigambiriye, yafunguye ikirenge amukandagira adakurikiye Mbappe amureba. Abasesenguzi bose banenze Mbappe, abantu bavuze ngo uyu mutwe munini wa Mbappe umaze kubyimba wo kumva ko yakora ibyo ashaka byose ku bandi bakinnyi, ku byo yaragiye kuvuna undi tibia nkuriya yagira amahirwe make ikirenge kiba kiryamye hasi yari guhita cika ukuguru. Bagaragaje ishusho kuri bench y'abakinnyi barimo ba Modric ndetse na ba Brahim Diaz bavuga bati ni carton rouge ya nyayo, ati bagaragaza iyo kick yakoze. Umutoza Ancelotti yahanwe yarari hejuru muri tribune, umwana we David Ancelotti umwungije ari uri gutoza niwe wakoze press conference aravuga ati nibyo yari ikarita y'umutuku iriyo. Mbappe yagiye gusaba umukinnyi imbabazi ajya no kuzisaba bagenzi be nyuma y'amace nubwo baje kwitsinda 1-0, ariko muri rusange niki Real Madrid ifite utubazo nako ni ibibazo bitatu tugiye kunyuramo twihuta ko niyo match wenda nini yari hari. Ikintu cya mbere, ikipe y'umupira w'amaguru igomba kuba iri balance. Nicyo kintu cya mbere. Buriya ireme ryo gutoza cyangwa se iyo uri gukora umukino ugomba kubaha faze zose ziba mu mukino. Umukino ugira ibyiciro bitatu, ugira faze 3 kinwamo. Umukino w'umupira w'amaguru ugira igice cy'ubwugarizi, tudafite umupira twugarira gute. Icyo gice ntago gikorwa n'abadefenseri, abantu ubona batinda cyane ngo ifite abadefenseri babaswa. Yego kariti ishobora kuba idahagije, ariko ntabwo ari travail ya defense gusa. Ndabigarukaho. Igira uburyo bwo gusatira, nabwo ntago ari igice gikorwa n'abataka gusa. Yego hagati ariho hohereza imipira imbere, nabwo Real Madrid nifitemo kariti yahagije, turabivuga mu ma individi, ariko nabwo hari akazi nyine kadakorwa ka collective cyangwa se ka rusange. Hakazamo n'igice cyo ngo tugitakaza umupira ni gute twere groupa ngo turekipere transition, cyangwa tukibona umupira ni gute twerekipera ngo natwe dukore attaque yacu, amapasi uburyo tuyakora n'ibindi. Ibyo nicyo gice cya gatatu. Ubwo navuze offensively, defensively na transition. Mu buryo buri defensive, ubwa mbere Real ni imwe mu makipe kubera amasikse yagize muri iki gihe kidasanzwe, yakomeje kugenda isa nibona ko yagira igihe cyo kugura igihe. Reka twiyongere undi mwaka tutagiye ku isoko. Kubera iki? Kubera ko Real Madrid yashoye amafaranga arenga miliyari y'idolari cyangwa se y'amayero mbyite gutyo mu kuvugurura stade ya Santiago Bernabeu. Miliyari, apana miliyoni 100 cyangwa 50, miliyari mu kurenovera stade ya Santiago Bernabeu. Murabizi ko ari n'igihe bamaze batayikiniraho iri kuvugururwa. Niba barashyize imbaraga mu kuvugurura stade, niki cyatumye Perez abikora? Perez arashaje, arakuze, arabizi, ari mu muryango usohoka mu myaka iri imbere. Arabizi ko ibikombe bya Champions League yarabitwaye, arabizi ko yaguze abakinnyi bakomeye, arabizi ko izina rye riraremereye. Ariko kuki yahisemo kudashyira amafaranga mu kugura abakinnyi benshi muri iki gihe nko Real yajyaga bikora mu gihe cyashize, agashyira imbaraga mu kuvugura igikorwa remezo? Nuko azi ko aricyo kizabasha gutunga Real Madrid mu myaka iri imbere, bikazaba n'ikintu azibukirwa nk'umwe mu bagize stade ultra modern, bikazajya babyarira amafaranga. Kuko ibikombe niyo atatwara icyo umwaka yatwaye ibindi. So therefore mu guprioritiza amafaranga yarahari yashoye mu kuvugurura ibikorwa remezo. Ibyo rero bituma
Rudiga aza ari uw'ubuntu bigatuma izamura abana nk'aba Asensio abo muri academy kugira ngo ari bafasha yavunitse Carvajal ugasanga kabiri barwengekaho Vasquez nta bindi wasanga Mendy yavunitse ugasanga bazanya akana kitwa Fran Garcia cyangwa se Kamavinga agiye gwengekwa kuri gatatu donc uhita ubyumva ko bafite shortage bafite ubuke bw'abakinnyi beza mu bwugarizi icyo rero ko cyari kimeze mu myaka yashize abantu batekereza ko mu kwa mbere abantu batigeza ko igomba kugura myugariro byarashobokaga cyane ariko mu kwezi kwa 12 y'umwaka wose ya Militao mu kwezi kwa 12 barabihakanye baravuga ngo uko isoko rimeze tuzakoresha abo dufite icyavamo icyari cyo cyose urumva n'ikipe itari kuri pressure reba na approach bari gukora n'ubu bari gutekereza kuzana Trent w'ubuntu urimo urabibona iyo rero operation zero cost ubwo buryo bashaka kuzana abakinnyi benshi b'ubuntu nuko batagifite amafaranga menshi yo gutanga ko Mendes bashaka kumutanga miliyoni nka 70 bakamugura muri Paris Saint-Germain ariko ntabyo bashaka icyo rero ni icyambere kikwereka ko quality ni ihagije ibyo bitandukanye na defense tuzi ya Ramos na ba Pepe na ba Varane muri prime time na ba Marcelo so iyo uje hagati watakaje umukinnyi nka Toni igenda rya Toni ubundi mediane irigomba kugira ibice bitatu nimero 6 ararekipera nimero 8 agakora ibyo bita ball orientation no gutembereza umupira circulation diba ubibona ari imipira migufi batanga hagati ariko bifite ikintu kinini bivuze kuko nibyo bikurura ikipe adversaire kavinyuma ikaza kushaka uko bava inyuma niko basigaye espace no mu karansa baro kuri Mbappe na Vinicius itakara rya Toni n'ubu riracyari ikibazo kandi ryatakaye na Modric ashaje atagifite icyo yagufasha nimero 10 ni creativity Real Madrid ntifite umukinnyi nka nimero 10 ushobora gukora creativity umuntu yitwa Jude Bellingham ni mwiza tactically ariko si quality ya Odegaard si quality ya KDB si wa muntu unlocking ama situation si wa muntu wa dribble si wa muntu wa feint si wa muntu donc ufata baro akayiholding akayitindana agakreya uburyo akarema pass imuvuyemo donc ashobora gutsinda afite icyo kintu cyo kuba ashobora gusunika ibitego mu izamu afite no kuba ari mwiza tactically wamukoresha mu bijyanye wenda no kuba ari umukozi cyane donc travail ye ishingiye muri worklet kurenza muri qualité y'icyo nimero 10 yakabaye akora hagati ntago iremereye niyo mpamvu Arsenal byayoroheraga kuyimena ni Arsenal yayivuniyemo hagati iravunagura neza ikipe iburi bintu kimwe ikipe rero ibisigaye imbere nyine ng'ikintu kimwe nuko Kylian na Vini iyaba bari bafite ikintu byibura hagati yabo cya automatisme cyo guhuza cyihuse nkuko maregere yuko batahuzaga Bale na Ronaldo ariko barakoranaga Bale akasistinga Ronaldo akasistinga Bale ariko mbishinja cyane Real Madrid wenda sinanabishinja kuko nabo bari bafite ikibazo muri no minsi Vini yari ari kuri podium ya Ballon d'Or Mbappe akiri mushya guhita rero bashaka kwereka Mbappe ko ari king byari gutuma Vini yumva nabi bashaka kubalansa power mu gushaka kubalansa power bataradefinisa umwami n'ugomba gukorera umwami nkuko byiyoroheje cyane bakabwira Bale ngo uri under ya Ronaldo kufra penalty uri munsi work for him otherwise urarya bench nibyo babwiye Igweni baramubwiye ngo work ukorera Ronaldo nutabikora urasohoka Benzema wemeye kuba umukozi wa Ronaldo akazajya museriva yagumye mu kibuga ikipe ya Real Madrid ntabwo byamuje kwa bafite statistique nziza mu mateka ya Liga n'ugabaye navuga umuseriveri wa Madrid ariko ntabwo byamuje umwe mu bakinnyi babaye beza mu mateka ya Liga no mu buryo bw'imibare ya niki kinagora rero Ancelotti ku managing abakinnyi bameze gutya once buri wese yumva ari kingpin ari umwami w'icyo kintu ari umuntu wimikiwe icyo kintu Vini after ama Champions League abiri muri Madrid ariko mwe na Karim Benzema harimo n'iyo umwaka ushize yatwaye yabafashije cyane yanamufashije kujya kuri podium Mbappe aje ari umustar mu gihe bakirwana no kubaka icyo kintu ngo gikemuke nta nubwo noneho tactically banamufasha ikintu cya mbere Real Madrid itagira ntibiruka icyo bita to run for the ball kwiruka mushaka baro pressing ngo ubone Vini afite linya imbere we na Mbappe biruka bayifite gusa batuma barisohoka muri defense ya adversaire kuko Arsenal baro ya mbere yose umuzamu arifataga ka defense bakayisora byoroshye barikinjira hagati Odegaard akayisorera kwa Bukayo buri yari amakufura yombi na amakosa yakorerwaga kuri Bukayo ariko ugomba kwibaza ngo bayigera kuri Bukayite no ngo yavaga kuri muri defense muri bare Wiskeri cyangwa kuri ba Saliba bakayohereza kwa Pate akayisunikira Odegaard akagera ubwayishyira muri exit yayo hirya kwa Bukayo akagaruka akora katene hagati mu kibuga bakamutega kufurika aboneka donc ni equipe tactically
ifite ikibazo, uburyo bwo guhuza abakinnyi ifite ikibazo, kalite mu bakinnyi ifite ikibazo. Rero twagira icyizere wenda cya miracle yaba iy'ijoro ryaba ridasanzwe kuri yo, ariko njye mbigendeye mu kuri kw'ibintu. Arsenal ifite ubushobozi, Arsenal imaze imyaka ibiri idatsindwa ibitego bitatu muri match. Rwose izayikuramo cyane. Yarabikoze n'igihe cya Thierry Henry yigeze kuyitsindira Santiago Bernabeu 1-0, ariko ikiruta byose kwizigera dusoza niyo Real yakora iryo joro ry'igitangaza. Kumwe ngo yakuramo peje kagenda kajya kuri finale kajya gutwara igikombe. Iyi Real irasanzwe cyane. Je ndayifana ariko uyu mwaka yatsindiwe mu rugo. Vincent Kompany nawe ntago yorohewe mu Budage, ntago bamwibonamo. Yatsindiwe mu rugo na Inter de Milan ibitego 2-1. ubwo nuvuga ngo umukino wo kwishyura ugomba kubera mu gihugu cy'Ubutaliyani, agomba kuza arwana n'iyi difference y'igitego irimo. Bamutsindiye mu rugo ibitego 2-1. Bukeye bwaho Barcelona yaragiye isa nk'ikina byo kwiyamiza mu gice cya mbere, ariko igice cya kabiri Hans Flick abakinnyi aragenda babwira ibintu biremereye cyane. Bagarutse bahana Dortmund ibitego 4-2, Yamar kimwe, Rafinha kimwe, bakoze bari neza cyane. Imatch irasanga yararangiye. Paris Saint-Germain mu rugo yeretse Aston Villa rwose ko igifite byinshi cyane byo kwiga. 3-1. Aston Villa yakibanje, ariko abasore bitwa ba Desire Doué, Kvaratskhelia na Nuno Mendes bitwaye neza cyane. Bazasura equipe ya Aston Villa kuri Villa Park. Match nayo igikomeye ngira ngo rwose ibya Champions League turabisubikiye, kuko ku munsi w'ejo no kuwa gatatu nibyo tuzaganira cyane kubera ko bizabihari mu kanya. Rero itangazo rivuga ngo Robertinho ngo yahagaritswe kubera uburwayi mwakabyarama. Nibwo bwa mbere numvise umuntu yahagaritswe kubera uburwayi. Tubasize muri 5 babiri kuri YouTube kuri FM. Nibaza nkano ndwaye gahagarikwa mutegereze wazara boss agatagwaga. Nibaza umuntu hamagarika kubera ko rwaye. Itangazo Rayon Sport murantangaza. Turaje mu kanya. Turaje ubundi